Abusia for ya mama Joa mama kwa ba mra so mama ni ama odo bi so nsam a ya kekese na anwumre ya ba na ye de ba be so mo nsam ne doso na poso edi abusia for ne demonstration a ekoso won krapompere mantemu a aposifo akekere ne papi no ma hyase a ekasa esrese beya empenimfo nto mo ba bi o my Ghana ekako no sekoye we di machew we di mi hunanu we edi me tata wa emwa emo my Ghana ye kebma minkebi no entu empone e wo san komobo no ho aposifo e de krata ba bonten so anwumre ye be kirikirem and na ye Ghana ye mampani odi kan wasagefo Dr. Kwame Nkrumah benem twirebo ye de aheso gene tata ne da enam so mama na manyokuo CBP amanyokuo e kirese ebraso se mrante ne mabawa no ye kosoa ne kuta e wasagefo ne da yeso ene na nisu ade hunu mu ye de pegya oman no na woni a wonim de e wa monyesam nso san na woka e de fa ho amsafo samba ka sene nso abe na wotwe mienu ne na ebeto dwase topa ye bia kasa e wo shama ne mpotamo sese de betima se kira kasa ni pe wuye nyina wo mamu ene mpanifo akosesa ne nyina ye ma me akua donko o kan asem bi e de akire kane mampani John Dramani Mahama ya dem be kwa aguna so adura bonte so ne akwa kobusa kwan aposifo wo bodwase wo mo efa so a yesesa ka wani abrantie bia wakwa kototo ma pade a wo mo ede aye ye ne mawie no wode kona aposifo kire no ye be kone akwa kwane aposifo fa so edo asa wura no ye be ko bono mantamu asumdwe abadwakuo no wane wadi dwumadie bia yede mu asem ebrew yede aseda ma Universal Natural Clinic wo se ebantini no ani dompeni mu adwuma abusia fonfa ko ba bia emi anyu sike ni se Universal Natural Clinic na wo se wokọ dompeni se abuo se afreche se atodi afa ho se ebu pen ene yesi atoa ne nso still ya oti ya wo mu a Universal Natural Clinic se fo ne kire o matena ye stroke no dia ya obia wo dia sofi wo ama sese kra de kese wakọ akoda ne pejamikosi mabusianfo twense bamawuo emefa onko a Universal Natural Clinic se fo ne kiro matena ye mizo ne 5G ne guso aye nonom mizo ne de oye ye wo ya wedding no ye party e proto biase o pe drink a o serve abeti woni mu a eye mizo ne ye kamfo de amawo and 5G no so ma energy soronko ma otimi de ye adwuma bia 3A Herbal Center and 3A co capsules abedwa so a koko no se ne yesitie bia e be hyase e de free ni pedue ne mo and 21st clinic samen kan kire o se entini no se free sisie no e de be fa osirem e de fa e ya onankokum e de kosi e fa nantuo no de kosi onampo no so se twetwewa enyo bi na abodua na se bia obi edro bi a wato obi ene wakwa kotia so e ya de for nature 21st clinic na doctor for ene nurse for enhwew ye wo edro wo mfidi a ye de be hwew ma ho ato wo sense wo de be kwa kose ye edro obi ato wo ne duabosem absia for mo na eta ye chi ama ye vem ababi a wo bia no anwumre yetimi abane aba somwo mede ede nana ya obo amali bia boga anwumre bene nana kwabena kese abuzafo enye brain na fe nsam no yenkomo ankasa mfama ye dem hyase e de afrin krapompere mantem ne demonstration a ekoso e won krapompere mantem no mo na abusua sa demonstration we and na posifo de ababetu dwase ekone adehye ne fa so mo be ye demonstration no etiamra etomra eno nti na amasese no wo ma akekere wo nkrofo ndodo a wo mo ede wo mo ejina mra no no ne nyina eyese enra ene betu dwase sa ko we akantama dinsi abu awa awi abu aguzo be demonstration no ama posifo de betu gaso makokoto akwakoje koto krata esi hu kwan se wo mo entimi nye demonstration no a wo mo epeso wo mo eye no and am so ba ja na je se obi anim se posifo abam na koto so abam no de enya de demonstration e bekoso he ena homachi be nonum ne fa no nsiem ho no mo ena adwa ni che 37 trotro station na wo no mo no a nipa ne babako na mo bamienu na mo bamiensa na afrede edom ne boa ena ebo no de ya wo mo ye kire twobo ye do mo ne a kire mampani na na rodan kwa kufu ado atena ya o Jubilee House akwa ka che ne se kata hyehyɛ ne proye no aye ye ahoche no so aye ye ebe ya wo mo enkeka wo mo no nya bibi kakra na mranche ne maba wa wo mo ewo mayi mo ebre abusuafo eba asa na kesa de hye no atomra ma posifo so ede obo cars mo mruntumi wo matuo num ene wo mo buses akese ekogu honom a ene emu mpanimfo chichia no mo
achichi omo edu omo egumu a si eno mo kase aposifo che so omo keka nkrata sie ne e de sa dom no akwa akogina court na busia emre akoba sa aposifo achichire nipa binom edu omo akogu omo tena ye kese e won krapompene mantem no no e dom bi so agitwi ekogu police station wono mo se ne ne hene ne ha kwan bia so manya wo mo nkrofo no a ene ombesiri pe police station wono mo na busia fo yenkoti wo mo nsam ne bia wo mo ede etu dwamra wo mo bo dompim gitwi ekogu Greater Accra Regional Police Command ho. They never serve anybody. Okay, they had to reach Oliver, and then later Oliver was not around, so they couldn't serve the letter to Oliver, and so they have not served anybody any letter. And it was just yesterday around 3 that they said they just released the press statement that they have served the people with letter, serve us with letter. Meanwhile, we have not received anything. Nobody has given us any letter. So which letter are they talking about? Who did they serve the letter? What the one right now is for them to release the people. None of the people over here has committed any crime. You get it? We are citizens and we have the right to protest. So you can't just come and mass up and be arresting citizens to just for nothing. People exercising their democratic right, you just come and then arrest them, telling them that you serve them a court notice. Which of the police serve who notice? Which of us did they serve a notice? Is it Oliver or who? They never serve anybody any notice. Yesterday, 3 o'clock, that they just released a press statement that they have served the organizers with a court letter. Meanwhile, none of us has received anything. So that one is just a kind of intimidation they're trying to do to the people, and we do not accept it. So right now, we are telling them to release the people inside over there because none of them have committed any crime. In fact, the people who have committed crimes are the ones with the billions of dollars in their rooms, millions of Ghana cedis in their rooms, and the people, the numerous scandals and the stealing and thievery. Those are the people they have to go and arrest. These citizens have not committed anything, and for that matter, we are calling for their release. Like Ghanaians are so timid, we are just sitting down. One person is destroying the whole country, and nobody seems. Everybody is destroying the country. The person. Amsiafonti we aye ekuo ne ma binom ne mpanimfo binom ana na wo makwa akobodom pem e wo Greater Accra Regional Police Command wono mo na wo maye wo madwene so mo de ene pesira eno mo besese mpanimfo anyae Oliver Bakavama wo ene mpanimfo binom a wo ma acheche wo mo no de na chese ne se wo ma ba begu wono mo gu a ekosise mpanimfo beja wonum na eba sey no na chese wo ma lawyer fo so adwuma sore eno ntia lawyer fo binom so no etutu America ko Greater Accra Regional Police Command honomo seja emramu no oso omoko na omoko hwekwane a ombefa so nya bail e dia madom ya cheche omode yakwa kogu honomo no enam so ma lawyer ni baako ene Sompa FM nsɛmtwefo koyobafo edi nkomo echechi nsɛmo kire no chese pria omo pria ne chese omudi omo edi omuti pim ha so mbenya bail e dia ma omo nkrofo no o chechi nsɛmo de kire yesei. We are arrested in batches. The first batch has been dispersed across different cells. I don't know how true that is. I have seen a few of them inside the cells here. I am told that there are others in interrogation. I've seen a third batch in the regional command barracks. All in all, I can conservatively estimate that anywhere between 50 and 100 people, it could be more, have been arrested by the police at this time. The most important thing is trying to get our clients, released, at the very least on bail. We don't know how possible that is going to be, but there are 2 of us here, and I have sent out a message to all lawyers who are interested in defending the rule of law. Amsiafonti we a lawyer ni baako ana chese nani abede sakrodom edi ni ti pem ha pe bill edi ama Oliver Bakavama wo eni ni pabebro eye aduanan ni akire a na ya cheche wonum na wo cheche nsemo edi akire ye no na kane titire ni edi ma PNC amanyuku no yera Bernard Monan so no amsiafo na ono so akwa kopia ono mo nipa ni aboa wonum no edi o makogu Greater Accra Regional Police Command ono so ekọ ho no mo ema oni posifo ni di nkomo wie no ona nsɛmtwefo ekasa sei. This peaceful change, violent change. And Akufo-Addo and the Ghana Police Service be told that anytime anyone resists peaceful change, violent change location, we don't want to engage in violence. But if they push us to the wall, we have no other option. I thank you. Any fair year after the total number of people arrested?
Well, so far as I counted, we have about 32 that have been distributed to the various places. Only from our is currently at the railway police station. There are about 7 of them that are at the cantonment police station. 7 of them are here. Some are distributed to Kura, and we are going to ensure that we monitor to see the people. Some of them are actually even passers-by who were just arrested. Journalists, their phones were seized for simply wanting to cover the atrocities that the Ghana Police Service were meting out on innocent citizens. I think that it is unfair. Absafo nti we aye kane tetere ne de ma PNC amanyoko ne yura Bernard Mona na yete ne nkana no so church se nipa na ya chechiri wo no wo mato ma pete enkrapompema ntemu ebi e wo Railways Police Station ebi e wo Rage ebi e wo Greater Accra Regional Police Command wo na cheso mato ma pete musa ne ngina no mani de akire e prea se enenkoto de na cheso manya bill e de amasa ni pa nyina na nsɛmtwerɛfoɔ nso so ɛwɔ hɔ yɛnnuaba Bridget Otus na odi akyire na ne nsɛm a okukyire yi a wɔto fa wiem a wiase ɛne amansa nyinaa ti bi nie me pasho they say occupy Julobby house young people say they are frustrated they were system ejuma sem kono e cost corruption e cost and it's say be ya and your mind be yi and after so citizens they are rights of a protesting it and they say omo ba but some be share black be share red omo ba here 37 police force say we share red on them say na ya chi omo mini free winnie ba and am ba man man so by name so much omo it me call Flagstaff house Jubilee house wa and because the Julobby house one almost say omo ni hoye the omo ba police headquarters in fact, you have spread them. Okay. It's meaning say there, you be back head. It's me for na me hear back go ma to be honest. The person me be money come. Me no ka me be o. Obisi o ha na so wa. Buy me shop pass o share. And they buy you know. Then ma me be approaching me say they buy a friend of Kevin fashion ma me the back Kevin watching. And you so we no fit na pack. O say the ban ko ko eh. O say the ban no passion. The pacha bra. Okay. And also, I'm sure that me point and me corner, me just say me who ne ban no amano. Me kusa police me say me sire no ana. Ebia na apart from saying the babu Kevin, other people are arrested me to be quite believe because I am a good citizen and in good standing. Friend say apart from that, say a young man be so on me jina ho. Also me say yes a friend Joyce. Hasa na me ni or the phone na space is our Twitter. Enti me the phone na kasa ekumo. Ye kasa gumo. Ye kasa gumo ye nye hwe jina ho say you say woni me jina ho ya and the police want to share so omo to share so omo grab be ma bi omo be me de omo anye de oye ni say omo twi omo o de me frampo say be fa wiem poni na o twi me enti boy ni so mpa so konto no so di mata wiem bag ni mu and the police for twi me and na omo yi mata apa eni na me di jina ha mo di jina ha ni o me ba e share dan che ba you say it me pie ba Yenuaba Bridget Otu enono na aprosifo e de krata ababonte so ansem trofo yenso so yensa akabie de woye sahene e wo nkitahudie bofo mu e de ma police atumakuo no eye yenuaba Juliana Open wona nensa e hyase ensem wo mode aba no eye ensem pobese edu na ne tofo abomu no eye se omonya ne ntie police atumakuo no so saka krata bi ne ensem bi a enenam enframa mu se enne de koso no BBC nsɛmtwerɛni bi ne cameraman aprosifo akyere wo mo aprosifo se omo fa sa kwan we so no mo de ato wiase nyina ne amansa nyina nim se ensam wa akoso se omo akyere BBC nsɛmtwerɛni bi ne cameraman no saa de no enye no korɛ ne bom woni a enne na wo ye wo kyere no emmra ene nhyehyɛ a wo so wo fa so no ena wantumi amfa so ne mom nipa bia wodi kan kyere wo mo ekɔ honom no ebra wo busa wo mo nsam ba akomienu miensa bi no ena emu mienu etiemu ka se wo mo de wo mo ye ensam trofo ho ana prosecutor ye damanimu kyere se wo san ejai empanifo no ne sa ye nti de nam wiase nyina na manfo ka ho asem no enya de se eye nokre wei eye nsam bia police atumakwo no ade aba nsam trofo ye bonu tofoa ede mamu a ye nuaba Juliana Open wono na ne mansan edi enketa ho ya ne nsa eshase
Absanfo yento akase no soma na yemfo mo konsem fufuru mu en na yegusu ade mu gira demonstration no a opani a wono susu de ntintema wande si amanyuku no no obom pedimfo kokose bebi oman no ekeke dru no se aban no ne MPP aban ne mampene na na dodanko akufo ne aposifo ye omagene se obi ba be kasa ne tiri ho bibi koso no obi ba be kabe e ba be ye bibi be de ye kire ye ntiase ma no ye de ehunahunu a ene atata ebesi wo mo kwanya ebedru babi no ewiase opam hufo a obeto ne bema ebedru baby asem na emaka bieo nipa ne gibumu a opata empata na eyakwa akogensemo opani Bernard Oduro techi edintintima wandi si amanyuku no mo and this answer me etudwa Mr. Fatia go for to today. Why are the for omo no nzimu. On Fatia go for the why the man who yantia. We are police inspector account. We are constable account. What issues are they raising? Contradictory issues then and I pay the country for account. The number one, they are telling him that why not Obeti and Oshebo? There was a social contract between you and the government. But for the 13 years now running, no, what I will share here, someone who can, you are living contrary to that to feed the country. As I said, who threw man to call the code? No, because no, these people are reminding you of your own way, of your own social contract document. Is it a grounds to molest them, to cajole them? It is not fair. And you see, in front of this, I'm having step to come into capacity. In the year 1948, something monumental happened in Ghana called the 1948 route. We are the route to the body. That time, not yet a man both concept for the Catholic Catapult, now go through normal, for when after maybe they were using the traditional authority to intimidate people. One day, they don't come to the Berma. Who intimidation from the white people. There was a day, kind of when you group will be fair, and then and you know the outcome of the 1948 route. Maybe I may go and pick a bank of the continuous intimidation of the citizenry using the police and the court system. No. A certain day will come one. The people of Ghana cannot contain the patients again. Abzan for way ayo penny Bernard Oduro techi wodin tintimai when this yamanyuku no mo esa so a chartered economist and na oba ban kokono. And now no pay adia chiambia jumadi no so yenua bema nana kwame owusun kwantabisa ya owosum pasunyane ene Dr. Christopher Ampadu etinkomo wo yo bia waben enimode ekire amonyosem biebie mu eka amonyosem sade nema sikeka ko ba bia ye nduru ye kwara otimika ba bia ebeduru kura ho asem ekire wiase ne Ghana fo nyina wono no ode atudwa na wo kire se nkwantabisa meka asem ya kire oje na wiase nyina enti bitere se wosaje for Dr. Kwame Nkrumah papa no waje bi papa na ne nsɛm a ɔde ka ho ni ene eye ne dam ti e kai na Kwame Nkrumah so oye ma o my Ghana eni ma Kwame Nkrumah di to form eni ma up to now ene so da kuma motorway a na ye awrafo Kwame Nkrumah motorway anentenya till now ane ene kwano afei meanwhile before di Kwame Nkrumah di o man ya constructive road eni ase na tikano ya di dodo na gwiboto ba wan no na say yesumi ma contract say mfa ko temu kanso na tabani aji tikada gwiboto we chiso at the bia petition say wa wi ko na ma engineer so awoti assembly na dey say ABC office to akọ science yes ampa kwan no ya yo aji so sikira aji now o hwe Kwame Nkrumah Nima we Shakusumoda and also play very major role. Shetama Township, what to say was what for Ama and so Alfatema, Davida, because Oshede, yeah, I just in Soviet, so maybe after now, 6 years. Now, municipalities are, yes, or so talk, I said, dependent. Dr. Amananso ha wasan sane ba fam kakra ya wo kire se nokure nyame anim ne se de keta se pro e kanka ne dwirim asi anwene afa wo man hu no e yade se hadwen corruption started from beginning but yesterday and say I endemic say everywhere ama ene so go ya sorry I don't be you be nyagu botu enti say ye be chimi free mu radio me ji se jinyame na I don't see
ɛnka yɛwɔ asɔre ana nyamesom ɛwɔ hɔ because nyamesom pa a pinsie wɔ mu no baabu sɛ ade ɛno kyerɛ sɛ yɛ baabi asi yɛmfa hwee ama yɛ kwesi yɛmfa hwee nkɔ nti nka kakra nyame de adom wɔ na ɔmo ani asɔ na watumi agyina sɔ abɔ bra asom nyame no asom nipa nso na ayɛ nhyira ma wo na ayɛ nhyira so ama wasefoɔ nanso sɛ no anibere adɔɔso nti nipa ka nea ɔnya no ɛsono koraa kyerɛ sɛ anibere nti ɔbɛsɛ ɔkwan biara so apɛbi aka ho enti ne sɛ no anibere ne adufo pɛ adɔɔso a ama bɛyie nso amanfoɔ abɔ bɛyɛ tutu nanso bɛyie ne kɛseɛ na ɛyɛ because yɛda yɛanyɛ na ne yɛho abɛyifoɔ. Dr. Christopher Ampadu ene anopadeɛ kyɛ bɛ dwumadie so ɛkɔ so ɛwɔ so nwane no wɔne yɛ nua bɛma na Kwame Owusu nkwantabisa ɛna di saa nkɔmɔ yi abusuafo Kwame Nkrumah da yi a ɛna nam so ama na manyoko CPP ɛde atodwa ɛsrɛ mmerante ne maba wɔn sɛ sɛ yɛ papa Kwame Nkrumah ɔbɛda na wada yie na wada din a na ne ho behia sɛ n'ani suade hunu pii no a ɛna mmerante ne maba wɔn bɛkeka wɔn ho na wɔn asom na wɔn ɛde apagya ɔman no sense yɛ bɛyɛ ne sɛ afibia September bosom ne de toso aduonu ba kuduru hono a yebekwa akwa Kwame Nkrumah ade enche so na kese wetere sam ne yagya ne saa wose afidie yen hyase papa ne ni suade hu no papa ne niama binumu a na esisi na ni suo no ose mrante ne maba won esomu ye yadwene se yebepia e de apagya oman no e de akukuru oman no e de esi wono mo enne CPP amanyoko no eye amamre ne amane e de Dr. Kwame Nkrumah birthday no e kwan soro so won krapompene mantemo ena nana akosia Frimpong eye sapon kuma waye chairperson de ma CPP amanyuku no de safutu we ema eye Ghana mrante ne mabawa celebrate adeɛ na adeɛ sa Ghana so mpagya ɛde nti na nne be kan kyɛ youth wɔ ha nyɛ mo bae nipa ba ha yɛ me see youth bia wotie me ne sɛ wɔ Ghana sɛ wɔ abrochire baabi a wɔ biara no the dream must continue wotae ne si osaje foni so no de hyase no e botae kɛse a sɛ yantoa so enye yi e be sɛ me ka kyɛ obi anne sɛ CPP for ye be celebrate osaje for by celebrate CPP osaje for will not be osaje for without the Convention People's Party enka bia nka na dwe be ka ne team enka ne botae nyina ne su papa nyina no enka e ma bonten nemo odi eche be enya political party onye nipa eboa no ntino edi ti enya akoso bodam edi ti nka Nicola eba edi enya all the factories edi ti na nne ye gina ha se ye celebrating no edi ye Ghana emebru ni nara a wutie ma otaje fo nhoma a eye nhoma ye gina wo de che manipa ema the spirit ye gina bibia be ye bia no wo de nipa ye die ena de ye no the person na kanya wo bia mu sa wo ye doctor wutie mi sa wo ye nurse wutie mi sa wo ye teacher ni ma wadwuma wo ye enso ani kai hu sa osaje fo honhom ti mu sa mo sori na mo ye osaje fo na wadwuma wo ye wanye ni ya na be celebrate ade Amsianfo weye ayenana kosia Frimpoma sapon kuma waye chairperson edema CPP amanyuku ne yete ne nka no ejagani amampani a wode kan wasaje fo Dr. Kwame Nkrumah benim twirebo a yede ahasu gine tata de so agom papa na amanyuku a onyinse na boso menkono ene emu ntesu tete emu abofo no ewo no to asase su a omode ne saa CPP anyamanyuku ye ene CPP amanyuku we okọ constituency bi a omu youth organizer this 68 years yei ebede na boys yo maba amanyuku yi mo na enu ache na general secretary edema amanyuku no ma me na ya chempem janto asoso no ede kakra esoso eseye se Kwame Nkrumah ti asene a enya de anko na ni beji de ekofi se ene ye wo debt over 680 billion e ka ye de e wo hwe world the IMF designate say Ghana ne ekura e de kapa a ye ntimi manage your finances ye share even concept Kwame Nkrumah concept for ban we afa one district one factory almost ntimi nye because Kwame Nkrumah na de one district one factory buy say every factory I will see ye bia na e close to a resource
in the district. And then the way a country now, on one free SHS or start a free education or starting from the north at Titia Pansa. It's a Kwame Nkrumah Tias and on Tias Impono, the space live on because Otias and also Kwame Nkrumah never dies. Into Otimi who the air coso. Now, many sure say baby will be ano, then Niji, many sure say baby will be ano, no hope because Australia Nikro Ghana, Ayana, Kwame Nkrumah's Ghana, Bibian Koyi, hospitals, healthcare, you're bad. Accommodation affordable a year for I was for way ya mama na ya achempemi jantua we church for penny at the CPP amanyuku no and yetinin king. And now for Fide yenuanom Sompa 90.7 so ebo adwuma saa. Na omunkomodie mu no na omene ye mame akuadonko edin komo. Mame akuadonko na ye kofare badema Ghana Freedom Party. Ene anopai ade chebe adwumadie no so no pani ana wote agwamu eye Brexit Foster enkomodie mu no ene wone maame akuadonko edin komo no busa maame akuadonko se sade yesi abeduru ni sade niema isike kono wo ka ne se na wose me ba uti asema me kan tie ni ye pa sa sompani ena Brexit se sompa maame kasa ne yetiu no wose mo maya ade se mafrema anopai anopai se maame pesa me kan se kane mampani John Dramani Mahamadi wontie na wontie nkai boy na wonhya no so pa enya de so beti medi o mampani da ebiem efrise wadi awie de obedi ye no aye Ghana for so moda na se ompani ba bi ntina na ensampi ena ode so a wo kire se wo saje for Dr. Kwame Nkrumah awurade nyankopon a akwam ko papa yi pa de obeye wo Ghana ha ne ade na wo ka ne papa wie no wa woni makuadonko wo sa ba benkum afa so kakra na wo de yenko ni fa so ne yentie de wo ka fa no ho eno akie ba na yakọ benkum so afa so ọ̀tá kani ayé de mo wa ko ma na ye Koso Montania, Kania Barokuma, say that, Kania say that. How about Duma? The metaphor, one more turn the meta. Yeah, I complain the meta bar. Yanta, what the other say do Kania. No one was in video, I didn't Kania get money. Nobody had the car photo, in meta. Makawa, me and me was here, I was at your Mama Gadonko we allegation kesi pa na we na betimi do akogina asem di bio because me nya sure say o evidence ho and the corner maker, they can't really matter what you say. If you say, that you say, you are trying to make her. All the two career, they come back and make her everybody a full career with it. No one do a career. Now, what you have to turn the better. No more part. Yeah, some of class, when they man a career. Yes, we never had a second career. We never had a money or anymore. One year, one kind of fun kind of way. And no one can do a money as here. Well, what's the piano? What's the piano? Oh, what kind of work can be shared? Now, don't tell them how many. I want to make the class. I tell them to my body. One day you be a good guy. Mama Gadonko. I don't know what to make you Michelle. What that room I've been so night and Keshirami. No, I was here. I can't put that. What are the time of the Medasi. They can't put a man another. What I don't Kama pa. Abusa ye ma me akuadonko ene anopai ade ache badwumadie so Sompa 90.7 ya ewo enkranza no wone Brexit Foster ene din komo na Brexit Foster amana nso ho a wosa twene ko benkum afa so kakra ene wo yese waka ni fa so a na benkum so kata wani ti a uhunu dian pounds na the close cities no. Pounds na the close cities no. E ma ye eduma go enyeska. I said that pounds no sana. And the name of it anywhere if you know. And the color of the sana is already. Yeah, the city, the city no so that. I said the one you go to people. And I think what's not here, the only real city in the day.
Okay. So I'm not saying I'm here to na awo wonu say CD so so osesa na amwe so ebi muso dia ye say tamo a wo te say despite no mo ne ofurisa pon no Kesben mo nyina no mo so CDC ya o ye adwuma ekura ewura kura CDC ya bia na wono so na me ta so kilo wa enya abura so no plano and then plano yeah to get that yeah enu bi na despite ton e on then I see I'm coming here that's why I'm calling but na me na tie the nifty the nifty na I want to get that I know we can make that and no mo nyam to go and they are all to go and so I want to get that me what and me more the I want to come say what you have and so I want to what ka say na ka ti I want to get my hair up and you ka say that I'm not sure you are not sure that I can just share with you. Yeah, they have a body jar and go. I think I want that so that I could not only be able to get some other. Yeah, I was to the body jar, I was to the Yano. I was to the Yano. Oh, the other boy, the other Yano. So if I don't want to know now, what one was like, I only make it say. I saw the TV yesterday, yeah, that I'm not a year to a gun, and I'm a can't send me a chair to the Mama say we asembisa na bibi so ase asembe pot na bibi say ya ene emeka chiro mo mota na chiri nyina na me ade me nka ho bi kwadaroma o ka ho ba o so ma buta buta me de o ka chiro nyina chiro so ya ma na asuma wo ya ka so da ka ba buta ko alo ba ho sema na le mo ma ni na ti na me kan se mo ko le mo so na o ka ye de you know ka ya ko ma ti ne ja kwa no wo ka ti ya wo do na ka ya no mo ti cha so da bi do mo ba ko ame wa I come back and say it before and no class of America and you want to be Abusia sa enkomo ya etwagu ye nyina no efiri ye nuanom Sompa 90.7 ya owon kransa ena no pade achebe adwumade ne so no wone Brazil Forcer ene di sa nkomo kwa don kono no Abusia fo egusu a wo Sergeant for Dr. Kwame Nkrumah ne na fo fide ne eda eja ye de e ka no mu nsensem a ene se ni nipa bi no e kai papa yi efa na Ghana Trade Fair Company opani a woda no Dr. Agnes Edu ena waye ne sese ne ye se da ponda ye Ghana ye man pani odi kan ne birthday dia ne ye kai no ne aye na fofie mu bi etenafie a ye nye ne se ne ye ifisa abre ye kono a made in Ghana ne ma no ye nyina ye besum na ye de adi adwuma sense ye bema kwasi broni ne ma wo ye no aye ye desen ye yankasa ye beye ewo mayimo ore san summit jawabra na omo edi dwuma won krapompene mantemo de akai osagefo Dr. Kwame Nkrumah. Their mandate the same thing. We support local producers. We support local economy. When your money is from Kone say, yeah, the Kwame Nkrumah would enso aka ho because and then for the bia Ghana hanyina obia celebrate Kwame Nkrumah. Inti ye see and this say onu ana no ye first president onu ni vision no industrialization. Inti say and near the except Kwame Nkrumah Memorial Park. Now we have senior government are renovating her beautiful ground. You did a near mushroom coin you produce Ghana Aba. You feel say a beboa ama and point to Abba in human. Me to me who say the last young fan say in fear nuni and I in fear duni the last 10 years made in Ghana products and what papa even send your package and what to the point say uko amanone uko udu baby to say China made in Ghana chocolate a premium chocolate because someone who say quality na a woman any benefits na Ghana chocolate a woman a better than other chocolate if other countries never. It yeah a lot of improvement. A lot of improvement were made in Ghana. Of course, in the future now we have to do more. As I said, we continue to support the local production.
for way a penny our Ghana Trade Fair Company no Dr. Agnes Eduniyetin and Keden Wechri and a Ghana Tourism Authority Superempa Yera Akwasi Ajiman Susono Edekakra Esoso. Manage the pa say ada celebrity ya papa ya de osaje for Dr. Kwame Nkrumah you know say na Ghana muhiano and say na so adi hu ba ko industrialization say na papa na ado so no 1D1F and industrialization nti na ye di ne awodai o hwe say na Ghana products abebu Kwame Nkrumah Memorial Park na ye manage me feel say o ha kan ni beje say ampa ade o kan ye say yen hye atade ye di aduane ye nema na yendi ehusu ye no bem nti wo hwe products e wo ha ebi wo ha entade no efe ebi wo ha anuane no odo se mu ahwam na wo hwe other products cocoa products ne mpaboa ne ade ani mfa bebre ye wo Ghana hana na wo hia so beto ade bia wo bia if it's a trade fair company mo ya ade pa say omo business ade omo yenso ye de bia ye kan see Ghana is Ghana where Ghana feel Ghana no if it's anyway no e boy bra I was going to weigh your penny akwesi Ajimana wada Ghana Tourism Authority and no se penny kwanche for ni etene nke na e Ghana man penny osaje for Dr. Kwame Nkrumah any birthday and hu dwumadi ahodo a ekoso e won krapompema ntemo and ode sansem ye tudwa wase and dwumadi kase bi ekoso e wo bono manta no mu sunwane e ekoso ani nyina no ene se wudware kiremu e wo sunwane a asumdue abadwakuo ye wo hodom no ene wiase nyina da ya wode asi ho kai asumdue no omososo edisa efan bi ya kire se na enya asam keto akura na wotonsa frɛ na nanom muslimin som no mpanimfo na nanom atana nkonwa emrewa nkokora nipa dodo pi ana ebase na Alhaji Swala Abdallah Kwansa bro manta no mu no wona ye panimpa ya wo ye trɔtrɔfo edema asumdue abadwakuo ya ebosunwane no ne nsam a wode ma ye nuanom Sompa 98.9 no enie e wo se e prosumdue wana mo o se e prosumdue o se asumdue ye adisue tundu da e da ya me super na ni se eye adisue hunu keke o se eye adibi so ayi tu wana mo action de ne bitimi aye amobi asinyara anya asumdue etimi gina so edinya asumdue de dikan ye odo o se ye do yo se odo nipa bo ye bo ne ko se yo from so en wa o sheda e to su mi no peperi yo etimi nya asumdue abra peperi yo de ni to so mi en sa ya pa ye woni fache bia se afetona no obi no a wonye obi bone da na obi oso no aye nye ne bone da woni fache na edit ne wia ye de ye ho bone eche na ye nya yesumdue nti se ba sumdue pa e wo ye manta mu ha e wo ye mansi ha o se de dikan ye de odo etna e wo se ye de ye ho bone eche ye umia ye wa dia o se wo se ye fom so ana se umia aye wa dia no eni se utwiko mu bebre ya na ebrepi eni petimi ho adwen bi se o medie mitimi jamanenka o wa so mitimi jamanenka no se wo so won so wa ye wo bi bone a ni bakro so mitimi jamanenka ti wa ne fache ya de bia e ya sundue fare bai so itimi de ya yen kasa ye ho bone treya e ma ya sundue bebre ene ya etwagu ye bro mantem no trɔtrɔfo pani edema asumdue abadwaku ye wo honom yewura Alhaji Swala Abdallah Kwansa abzafo ye mfom kwato e mantemu enda abanka chepani o wele mbele abaton peso aso na yese enra eka de eka ne mra sebe dwene no bo Emmanuel Amakofibu a eka one no e de feso ade ya yese ekwan bi a ewo mo mpatam honom na emu ntokro de e chabere wa bi anum chese ehia asem ketu ntokro sa ama na anu ikra yese nsu ahyase a etutu isa onam so na eja wani kura nheda nya papa bia no a wa hwe nsu egumu no obeka se bia legboso dwene bia watere na shima ba be pie kwan mo ekwan ne nya ama akontufo bra na ebre na MP na dwene se nkeja wo bobo amranche ne maba wa no na amana na aba betutomu no omo ede anwea akwa akoteta mu kakra se beye na akontufo bo eho be hare wunum eno na DC said abi MP we nya wadwuma wenyu adwuma kra maje eho fansia na we kra mampani na do danko akufo de ama contract ya contractor no kra no e ba no aba be yeso adwuma no aba be siesie kwan ne kama as MP aba be jejina hono mu a ofa shovel ba ko sa anwea ba ko a as opese ye boje so ne ma fansie DC HH ni nsem ono abo Akwasi Bonzo kwanya ya kama semi aye kwanya part of
43.8 kilometer road abandon my contract 2020 May as UT May and I'm the contract at the site our level I did invention that on September 2020 2 years me na contract of Buswa all your final GMP before and that's a final worker final thing now GMP before na Buswa you know all yeah drainage covered essentially all covered jama final say na last month and I'm a fair contractor I mentioned Metropolitan I'm director the director final we do know I say if that was not so a help the one never change so my the quota crown na women go so with tato into and the message let me say we still to talk your family in so gratia obey baba ye be chance me e tumi afaso ko mra obey quota no eyi na me tell so ona o tell me ba me no e assembly if union tekano under contract so ni but MP Rachmano I'm so Fadia Senator Nyangasa me kwa say different person and our boss obey Juma na say the same contractor me come one who share video na my pack my car and I make fair contract and the best na what side so my background the Juma na cost no people say who na if me join na MP so see me car mu and na official me so about me party for be who share video na who make me na the party for and Odu me na after me say I shouldn't start the MP. I shouldn't start what? Then I shouldn't start. And now somebody say, yeah, this assembly DC, Mekihanum, Mekini, a final, or no thing about, and I my contact and Nutika, the on final final. I want to make sense of baby, and then it's any contact and Nakata. Contact and the woman is get is done from plainly, how you pay and set out a Juma, yeah, why MP? Almost 16 years. Why minister 8 years? Sompa minister. I bind a Juma share contract star. And I said it obey so Juma. Until now, Kata who now 1 man is casino. Who do contract and who I was a phone to way a DC or wall and Bella Baton Person, so no boy could see Bonzo na a 10 and K and watch in Semunti. So now we have video Nibia, one in a MP, on a boy Manuela Makufibu and Drew Babino, Neka, then Comedy Bumuno, Ningina say, a quina say no, we are more pre winging ano, addition ye untia. It is what for a contractor. Now we just want money sika contractor may you manua, Ningina yell and Bella for. And or more epic and papa dia faso helps your for 70 the best fancy near to do a quackery to coachry yebasakos. Yura lawyer Kwesi Kwachi Sebe opportunity ewo Ahafano Southwest about on Persiano so ewo Asante Mantem Hasi. Naning na say wo call ewo NPP amonyoko no edremu. Nene watrese party no dwumadie bi ekoso nti party no ho ahia se wo so to no botum na wono so ekọ party no mu asebe ya party ni dwumadi a ekoso no ebetimi aye wano na boa party ni dwumadi na ama bibia so timi akoso e wa hafo no Southwest abaton peso no so e wa Asante Mantem ebra ye nua bema Ebeneza wawusu ansan ya wosi anemu e wa hafo no Southwest abaton peso no so ene yewura Kwasi Kwachi Sebe edin komo no kire se o wadi se enya de bia ye nyina no party ni dwumadi na yeye enti se ho akohia se e wosem tumboto na me boa party ni dwumadi a why not e wosem ye ne saa na sika wode koma ye no na kyerese enye sika keto a ebra na mamre ne amane ekoso na wo dan sika no ede ama adwumaku a ye fa se DBS industry se omonye na edan no ho se ye boss ne ho bibia no omonye ho adwuma no lawyer Kwasi Kwachi asem a wode ma Ebeneza ogusu ansane na so be hwe dan na kam yo bi wo se se ye ansa na blog number but the team and na kyerese aboafo ewu omatimi aboa mo na kode yeti bin kasi aye internet no ano ese atwenhwe kan ye ye foforo kan wo se de be ku ye ti be no donate 5,000 chama me so wasum se ma ye bi so wa chiri na me ye we wi so me say de so wasum se ma say ye bi wo chiri ya bibia ye ne breso mama ne pri ete we me ba ya mama DBS form ye roofing aba be she party office ni nyina
ayɛ estimation of the roofing the be hia na de aboso if is a chairman the somaso say on pese the friend say baby aye han no ye satina ho bi see move so dia ene na dan de so bo so hia Tombe calculating nyina no omunya 35,301 pesos. Chairman, unia wo fancy sebe. One ne do mom so mafani nyina. Bibia. Akotua sika na ama DBS for. Who invoice om de man eni. Bibia chairman, are you ready? Send chance na aba. Ye to so mienu. Ya di nia ene be ye adwuma no. Be nia no so ya hwehwem ye di hu adwuma. Ya mpese fufuo awia fufuo be hia kwanhia nti no ene yi ne wonke be ne kina na so ye binti. Dennis ni ha. Ehun sika sem nyina wo. Eno so 10,000 Ghana cedis for two for nia no. Mo calculate na se bro so a. Ya ka bia mo famra ye betua. Abusia lawyer Kwasi Kwache na yete nkan na enu achi empasua no so honom do yetwetwe for dem NPP amonyeko no eye wanabo Patrick afiri ensam a odija ye kwan nie mopa na ontro ma hye so na da bia ya yenya bi nko hospital no omo nhwe ye nya akomodan afiri se nko hia pa ya da o ma Patrick afiri ye ni na ye hwese yen sabeka na ye de ma bra na ye nua be ma Ebeneza ogusu ansa ye ntine se papa baladu no tanta mala community ni no na bo ko do su mu boa ya ma office no na do penso na se full level me ka kra sem se part office no kra no ye pillars ICC ya sana ye to aso no so no ho den ka ho ni nwa da person ho den de ka ho nti part office no mani ati se de ho akeka no akoy communal labor bia de no ho adin bia omo eboa ibi kwa na sha ase no kwa be ko fikra to so kra so mo bi ka ho ni ade obulumu ni asemu ni ade ti whole lot in say do state be say as a council so baba be boni agu fi na I say in fact atabi ate dem as one boy na copy make you put on the files good make you put on the files and I know and believe say you call your name no so e be say no bi nkwan we yewura Patrick afiri ye wodo le kyerem e wa hafo no South West abaton pesua no so asantemantemu a won na ye twetwefo edema NPP amanyoko no yedemo ekwato emantemu na atoyemantemu yedemo kono be na watwe mienu ni ne beto dwase topai bi apai ewo eye anto aboso ye wo sama abaton pesua so atoyemantemu na akwakwa yare hosem se yese kware site ya momo ne tua se aboboi ne gravels ne ade womo edis abombo ketwa no womo de ye tu samsa no a na yese apete ne nya gravels ye nya abo no na contractors ne fabi no mo ede ya kwan na China fo bi a womo eye adwuma hono sa bombo ngeto no se wo man fa nguye na gitum ewiase hyese ni papa na atitigu onom no na se woni nsese ye ka kire wo enam so benne Fire Service Penifo ne National Disaster Management Organization Penifo nadmufu akeka bomu a wo mo ewuwu ye woni ye prepra ye wo mo nsatete ye nom ne ade ade a na ayira no enedie Penifo chese o matima boa ni nyina no ama mamre ni amane ye safata no wono mo eye Fire Service Commander wato emantemo ACFO 1 Frederick Ohime ena enie edisa nkomo yi na 22 nso you ma breakdown ni check na SPPP omo register ho vanso bia badwuma okotru din entino BBC atwenchen BC o babisa workers wo na ofa nipa 22 na ho na mu 16 ye Ghana for and mu 6 ye China for China dwuma for as so many people for ho na at least we could do emsa de no ni enya se nipa bi move China for bi move ano ba kon so no survive ono de emsa na dwuna na omu ye edum dwumadie ntono na emsa no supervise dwuma no ntono ni workers na ono say upra kakra ne ba ntono so emsa de ti upra kakra ntono do survive ye e ka
as say kasa CM se China for ni pansi no de ono pena o survive here no no o kan bo ma e dey this is the minimum kwa e be fa so e because asumesi e part ni na e but o kan ni bo na se nipa mi nsa no a ye hu mo no so my body intact na be si na ye ayi hu mo akasa se nipa o mo number bi ni na me fa se sa body part no so me dey imagine mo no na kan say bia na ye omo na am say omo body na attitude santi. You see, I said nipa say bia ko chef from per company records and as one kasa site records na one dey am say number na have been accounted for in terms of wine ira and as wine the body and as omo yihu for instance nipa mienu e Ghana for 19 ni oba na omo de no ma body na si ntina raise is bit me identify omo aka no tina make am say miensa and I see if said there's some other information there about me aware but say be my question from there you need that information. I was on for way a SCA for 1 Frederick Ohime and Yetinen K way Western Regional Fire Service Commander. Yanko Sunyane West ewo bono mantam no emu. Yama menom ya onibie mobrofo na afenso so no o maame ba ko no nkwa hwe nkwala be se miensa na afenso so no nipa bia e won potem honom de ne aseda na afenso so sefita ne guso a ne nyina no eya yeyi a ede ma odonfo Dr. Kwasi Apraku ya otoso miensa ene na tena nkonwa ene nipa bia ya wokọ won emwa ne nyina ene se sa nipa ahasan ya wotete odumase number 1 ye wo Sunyane West e wo bono manta no mu no ene wa free wo mu ahwe wo nipa duanum yare bia ya ha wo mu de ekọ de ahyase de wo hodadada afi na afifiri de obedi aduru aka wantimentu ase ne de ha wo mu e wo apomden ekwa so ene mpanifo bi ye nim de e wo apomden mu ya ebaye no na enya asam keto akura ye maame Rahel Aduchwa Jesi oye nurse e wo Cross Care Hospital eno e ya nkwankwa yara sabia bia e wo Sunyane ene di edomra nimu ebie mu nso enipa bi ya efita Chiman Ahmadiyya Hospital enso by ena afenso anyina so health center ya nyina ebentepa e wasantemand bo mu nyina no ebe ye mmoa ehwe nipa na pomdene e ma niema nyina so etimi wie peyo kyerɛkyerɛ wo mu de wo se wo hia de ne kwa se wo kɔ ho de wo se wo twe ho de firi ho se ba ya wankasa nkasa wa pomden ebetimi akoso enipa ha san de ne obia ebonsem de ma odonfo doctor Akwasi Apraku ya wotoso miensa wona ye omahene ewo odumase nananom atra nkonwa na ne nyina mu onsoso no ena ye nuanom Sompa 98.9 ene yewura yaw amoa yeboa wona ye youth development advisor de ma odonfo Apraku ya wotoso miensa ne nsɛm a wode ma nsɛm kyerɛfoni. The wealth of every nation or the wealth of every town is the health of its people. No, my hand and Casan also or a doctor. A doctor no, knowing him say, or no baby, or you want me and free of Emma. To organize a health screening, yeah. The Bumoha, Yen and Anomiano, the Bumoha, Yarebu Haidinia, in this Kaka, or the hospital. By health screening, yeah, baby, me, doctors, nurses, free consultation, medication also. We are looking at in the area of 300 to 400 people. It's some room, but the idea being periodic screening, at least a net will be back watching up until within a space of 6 months. This might be about 1,000, 2,000. Ene ya etwagu ye yewura ya amua wana ye youth development advisor dema odonfo Apraku ya otoso miensa na ne krakra mo kra ye nuanom a onya adwumade mu chefa so nsɛm a bodema Sompa 98.9 enie mopa na ontro ma hye so na da bia ya ye nya bi nko hospital no omo nhweye ne ye nya apomuden ifiri sɛ nkwa hia pa ye da o mase omo organize ye ne so nyame nhira omo pa ye da o mase so omo adwuma be koso na da bia ya ye hia no omo nya bi aboa ye omo mama kunwa omo ne me akasa fine ya hwe ma pomuden ya korokoro ye kama ya nya me hwe nana man hene ne ne ma ne se nyame nhira bebebre omo be nkwa ne ahodina echen so ne ba ye ne de ablo ya dwene ne ye ntiase so nti nyame nhira omo onye omo kesi omo ama ye duro kama nti nyame nhira omo hwe ye no so ensɛm nyina no yɛnuanom Sompa 98.9 ɛna ɛboaboa no firi Sunyane a wɔde brɛ yɛn abusafo apostle for war awutu bodwe ase ye war eye
agona so do ne mpotem akwachi abrante bia wadi mfie be aduonunum 25 years na ne boni awaye ene se yeso won nam secondary schools awodo wa agona so do ne mpotem girls dormitory na wo honom no na jawa hwemu no apa abaya baako no atwa obe 100 Ghana no maka kire se adwuma opese wo ye manu a se munuanom no a sebe mpredua saso ho wanya ne menses awie na wo kwa akoto ne pad ato agu no sa pad ni nyina no boabo ni nyina no mame na mba beje so mema osika pa na yeso okoye bi ewo awutu obrachre senior high technical school ekopa abaya bi etwa ne be 100 Ghana ka kire ne se onko boabo asa ne mani nyina no na nyakopo ya adoma de kye obeba beje oje so a obema ne sika pa na ge no oye okasa asem ne kye no ansene ne tirim na agya ne teacher ni ba ko ogine di okobo na mane yese se ne opani bi aba be ka kire me ni o na osenyawe ekina oba no oba beje ne ma no a eya no atumi hu ne ya ma posifo aba bedro no nti oba ya oba beje ma ne pad no a omo edi ahyehye aye yo mo ne ma wi akono a ene ne posifo de ne mu twum teacher ni no edi edi nkomo echeche ne nsem se de kire yen se mbabo fabako our home econ class. I don't be teachers now to say it's not branch to go chrome. Now branch to say of the ombo and now only part that Mr. Flay used to be now on top. My father told you there was you or the another. And your man is casting out you for now on the 100 cities. None of the part to do being the only Johnson Sambuano. I'm found good on our Babaji. And you stand up about say Monday no and then for myself say oba no be the partner fit John and chain and to be honest with you but then again I didn't care am I aware some of the teachers na on one colleagues meeting on my aware so say in echo and see akolano on soji 100 cities no ba no be ni yankofo no hihye na wokoto pad foforo no pay ink what the boom so they be able to say a part more than a part no more but they do and to guy no Monday no ba so ba beje the point of an arrangement say police in bra and she obai policemen start to say one interrogate guy no na to say action and you one and police station about that police station into me no ka say branch no action no na say nko bi na esma no fi she drove so the power boys observe to way ayo chechire ni nchire mu a wode ema ye no a chese abrante no krasa so chese obi na suma no na ye boys bi omu agran so do na suma no se wo magi sa pad no na so nyina mu no bodwe ase aposifo ahwem yesoso ye ne de akire de be fra to bia na ye mfa nka me mo efri nura ebeka ne na yabomo kase efri enkrasa south new market se ye papa bi a edie ye nsa kan eye ejamfante odaye a wansore ewo dwam ho a ema no kopie so no na akoya asefem ene ahodwiri sem pa ye papa yi na kiri nsem no de edi nkomo no bebere nsem trofo so de akiri pa ama wone enkrasa south MC wona abo Daniel Oredu edi nkomo busa ne se so far how far ebeye mfie nsu ni aposifo afa body bebere de akọ hospital ha onum ediesi ya pe abusuafo a saafo e omonum de hye yenhu wonum enkra bia e wo se yeto kwan bia so no apolitifo ne assembly no ene hospital no etusa na mo ni nyina but yenhu saafo no abusuafo enti ne ekoba ene se na ehu akohia se e wo se ye ma emremu no yetu anamon na afei saa abusuafo ni nyina ye pro mo krabe ti ye famra kwan so edi se adwuma no be na wotwe atwam eno na hospital no hu se dabi empempi no ya na saa dwumadi ni si e maka e beto hospital no so e ba sa na onu so dwumadi no e yakoye den kakra enti na no we si ye no yetu anamon ko ho no ene apolitifo no e koye den kakra emaye hospital mpanyinfo na onum entiase ejanse ni akoso mfi bibiri no ema kakese beto hospital no so eye how kakama o ni ankasa na minni eho enti apolitifo no no mu edi sawoso na mse entiase ama mo de mu no ko Echiman Holy Family Hospital enti mpempre eye kase eho na mu no sisi a Honorable Oredu ena yetene nka wana ye Nkranza South MC ne samu a
what the man some trophy yere asere ma universal natural clinic o se men kan kire o se wontini ni dompe no a emu asisie se dompe ni se buo sa afrekie sa atode afa ho se stroke no aka wato dem a watini anom nura na nsumpuntu obia ema ho no o se fo na kire universal natural clinic e wa atonsu esline ya o mo be bonsu mu ho no mo ye mfa duru nka ho yade ne badwane yade ne ebefri ni padua ne mu ama hoden asaso aba eba no malaria nom typhoid hepatitis B stomach ulcer nom ne yade bia kese aye kwankro eda so awachini ya kese yade no unum nuro na suwa na osusu wa abusafofo na kire universal natural clinic ono mo na yemfedru enka ye wo atonsu esline ye bebonsu mo no se na medical ka kire wo no ene eni nkomo 0200158272 0200158272 mizone 5G yeguso ayenom mizono oye wedding oye ye oye party occasion bia open drink a serve abeti wani mu a eye mizo and 5G no so ema energy soronkoma dwuma bia woye bia no watimi aye ne ye odu ani kire Sompa fie bia abusia drink ubenya bia to for 0246270221 0246270221 3A Herbal Center kokonti usisi ya kokonti da bia woni su ya otum kokonti wani ne ko da bia ena eye kokonti bema obema sem no kwa na ekofom a 3A cool capsules ne kan fode ama wo kokwadro we no eye special a onum ntese ya nom fo kokwadro no a onum ya na efa oyem no a ebe kan wa sheda mu ntimi mpia bonte no wo betima nom e de akwa adwuma betima nom de akoba bia na eja nwumre wato bo no akwa yi ne ma no e de egu water closet no mo kokwadro tatashe koko master de 3A cool capsules so friend doctor authority pen for jatum enya na ewudwa so Colinac Danny Herbal Misty Herbal ne apedan ko benya biato abusafo pe ho nkomo bia ba ana munchiremu a no afre 0546107107 0546107107 and at 21st clinic samen kanchiro se sciatica ne de abusuafo nko ba bia he wonamuro mu ne ejese o to asene twetwe atwetwon ene wonantu ekosi wonampo no so entini no twetwe atwetwo no nya duro bia wakwakotia so nti ene ma na etwetwe ya de obu honom a ebubu na gu honom obu ososo a waka hwiche mu sisi de aya obia no 21st clinic ho edema ye wa doctor for ene a nurse for ma bene e wo mfidia scan bia ebetwa e ma lab so ne bibia wo se wo ye bia no obeye e ma doctor for ahwe wo yi sciatica yade to nchene a yade bia so etete wo no odo ne kire 21st clinic ya ye be hwe Kumasi ye wo ehwa eye overseas junction one mo Alpha Radio nchenwa oboase council quarters wo Accra Dome market wo ye ho sunyan kransa techima so no obehuyan yeni nkomo 0540311311 so 0540311311 so yeni nkomo na nchiremu bia wo pe bia yemfa abuziafo kase no wasi mede ede nana ya obo amale bia boga nwumre mene nana kwabena kese asedan koma production team boy chidoma nwumre ma bia wo bia ni timi ba besommo santi abo Benedict ni yesemfo penny ya Grace kuku akoso asomwa ekua Benis buzinum ena keka ne mesi ni ma bia wo bia no etimi ba ebe besommo eja kofuri ni na pamfo sum na asam mpedi padwumadie omo ede atoaso 21st clinic yes sciatica